how my part right are one of law with them. When Hamagilam James cooking young Centroga, victim card, Dharmagi card, majority minority card, Chanaraga, the TV Pumas propaganda, Lotto to Kibaneva, and imitate a Tobadi Yadaba, Aduga, Pinatoba the Hadaba, and the Manipura Quina Mediasi, I'm not much in Melico, Mele Sakan. Narco terrorism Mutakadavani, the Loina Magnalawi, the Mana the Bayawdi. I could yak nava, Levaki yak nava lady book, Kangusinatana. Loud Laure, do narco terrorism concepts, Aquina Mamontana. Kamba, Amat Samine, Amadi, narco terrorism, Haitaragadi, narco terrorist mayam, Mayawdin. See narco terrorism, Sikanano, have some Aquina Kaminabam some. Narco, Cybidi, narcotics, may I Cabanisa. Kanana defined Toba. Diagina Narcotics and Psychotropic Substance Act NDPS Act 1985 haidana law Malay si law sigi makada athingba leiba nisa khuding narcotics the sing narco terrorism haitaragadi khulai paiba raga miyam da aki tuzungba piba miyam da awaba piba terrorism go Narco terrorism haitaragadi drug tagi narcotics tagi lakpa paisa duna khulai leiba adu khulai du pairaga miyam da onsil lakpa miyam da awaba piba miyam da ot panaiba aki khang piba amadi leibak tubai honarakpa si narco terrorism ko si narco terrorism haiba category sida kana singye haibase sigi sida yengba matam dai khona narco terrorist se tholakan sigi terrorist si kana no haina yengba matam da khoina bap ta ba laina ba aina category mari thokna khaidu drug la lon bas ahan bada anga mathau drug la lon ba mapu drug law thai king bin kai so haina bane khoina si amadi drug la lon ba rajniti tauba sing rajniti su tauba drug su la lon ba rajniti wala mayam ama amadi drug ki paisa na support tauba rajniti wala mayam ama sigi group sina category 1 level 1 si oi makoi si khwaidagi sakti leiba khwaidagi paisa leiba tauge da ngamba khuding mak ngoina ngamba kangbun drug cartel gi category sida ani subada middleman amadi financiers paisa thadaba si level 1 dai su oibe yai aduga paisa khatang thadaba rajniti su yaudaba kingpin su oidaba mi makhal mayam amasu lei si paisa thadaba sing si amadi middleman sina tawdoi si mathak makha ga phauna handoini aduga drug si market yohonba magi mathause marakki mi haitar yam powerful ne second category. Third category si na kulai paiba militant groups. Drug mafia sida kulai paiba group amsu yauri si group si third category dalai. Ahan bagi mathaki ani se sina kulai paiba sin sidagi hena saw. Kulai paiba sin si makhui gi kaman makhada makhui ga cooperate tongna raga in partnership or makhui gi kaman makhada Sale. Level 1 ke 2 se Manipur gi tribal masamasu masingam da tribal kharale makoi singsin natana ruba chobu khudung maktagi amadi Manipur gi mapan dagi lakpa mito marak sidagi loina maksuna makal makhasuna loina yaw level 1 ke 2 sida third ki militant group se sina Kuki ngak to we Kuki gi militant group ngak to we aduna hariba level 1 ga 2 ga 3 ga ahum se pullaga akhoi gi narco terrorist hariba geng khutpu se si seme ama khatang no operate to bo na teba asoba geng amane ba geng haibadi phattaba kangbu pula punsan ba haibane ba si phattaba kangbu se pula punsan ba kangbu se si makoi di phattaba thabak tawraga punsan banina makoi si geng ka web sigi geng sida single entity amakhak laiba yade
mi mayam am pundoi neba sigi pulli ba mayam se ngasai hairiba mathaki level ahum se sigi sina geng sima cmm kulai pai ba sing duna nung mai pai ra kap toi ba pot puthok pusing security moi loi tau doi ne maton dei lai sing se sina paisa thadagani management tau gani control moina loi tau gani aduga maraki sing sina chen gani aduga khulai pai ba sing sina makoi ga sabminari ba khulai pai ba sing sina tawri ba demand sina kaino political objective na laibak thugai ge laibak tagi group amada taisal laga na khoi phatre na khoi na phatta ba dagi ot ba dagi khoi leiba ngamdre aduna ai khoi laibak si tongan tajara ge haidana sigi khulai pai ba sing sina demand tawrakpa adu itara ga di khulai pai ba sina part of the gang oi riba magi remaining of the gang do khulai pai ba du samminadra Saminayba. Adu itaragadi narco terrorist da laibak against da ngasi miyam da kihan khanghan ba tawdana niot minay tawdana laibak thugai ge na tawriba geng se sigi sida phurup khuding mak tagi mi loina mak yaw minay drug karbar tawraba khulai pa ba militant samnaraba man narco terrorist oiri automatically aduna different capacity da khulai pa ba sing siga direct and indirect connection leiraga thabak tawmunari ba khuding mak se makoi se narco terrorist ngaktan drug menace nang mathang gi question da mayai ka bani sa lana season ba hai bane drug menace sai bade drug si america na latin america da magi war on drug na nixon matam da hudoi war on drug na khoina si season ri ba phrase america gi drug ta taw gi lan du gi maming lai khoina comparatively yeng ba matam da america na taw ri ba war on drug se hauju ko mai theory da america na magi war on drug se da thadari ba paisa si di billions the never manpower resources money mapan nai dana thadari neba adu international level da operate tawri ne DEA na operate tawis aduna sigi sida mai thiraga lairi ne aduna takpadi drug ki menace si ekoina ma di pandemic ti oire globally drug sadaba sagai si manipur da su laitre nang sagai de so amadum sarang gani ai gida so dum amma saram gani nak sing sigida dum yang gonong lai sing do sig lai ba situation sida drug ti sum soksal le ba adu whereas historically globally chathar iba war on drugs di mai pa pra haitara gadi america na to mai pa te adu tar gadi manipur na kuna to iba policy policing model se police to iba model se ko thingna ba ngam moy si feloi ba gine ba drugs se no no mi cha ba gi sang hengala iba drug lo lon ba hengala ise lan tawriba lan method se si loi honorable police na policing method ko we sige se policing method na phaba amadi punbana drug loan muthat pa drug ki menace drug sa bang muthat ngammaroi aduna ngammaroi habisi western countries kai da fail ora pase latin america da fail ori se america na war on drug ta we aduga america na quite largest consumer of latin american cocaine ne soi ro no madui ta dia soi ra yam ti soi kwa moina soi ra bani na khoi da tawri sidi khoi gi di lan se sum tong tong na lan tawi na bo claim tawri ne ba hauji khoi na drug ta lan taw na ti drug na thada ba paisa mayam do na political objective amagi da makta ulap adugi paisa do na khupsal laga mi mayam am khomaga demand to halak pane ba leba on thugai ra sen khoi na tawri ba thengna ri ba me thachira khoi mai kamai pak to no lan singam se haitara gadi nam da ba diya da ba maram di musim manipur kan ba na traga kan da ba haibagi question ne handa ki thengna ri balan famse once singing am hauda taragadi ai khoi pulap adum laibak si lukina tali su makoina dum hai kwa makoi ngakta lai doi ne na moina khanga da basi jagat taibang pal si da prithvi da bo hai roi ko nioi phurup kang ma khatang mathanda lai ba hai base thokte soi thokte ba sidi moi mathanda loisin jagi hai bane sigi recipe sidi adum tu ne ba moi so dum tu ne ba aduna sigi pochi di claim pang to da to boi wani oi thok pa ya poti na te ba but lai ri ba condition di kaino ngasi ai khoida suglei ba lan se sigi entire funding se drug to gi lak pane adu at the same time phurup ki wa hauda segregate tawre mai tai gi tongan thamme churchanpur kuki ge inthokre thammakan sida hojik churchanpur da latest development ta oi thok pa ya ba si oil mining se thausi atai mafam dagi dem ta sung bangam de manipur ge to papa nam ta da mining ta to bangam de churchanpur dagi oil si tumina puthokhiba drill tawraga
number 1 number 2 da oiriba phibam si handakti chingda khoi popi yan basat poi thokadra poi thowarwe adui taragadi bumper harvest sam phangaba popi bumper harvest sam phang dori ba handak bumper harvest at the same time private company da mining gi lease pithoga oil gi exploration hauna ba drilling hauna ba honari se si another resource loot ki interest sama corporate lam gi rights mayam tapna yon thola ko haujuk sun henjan da yolak ba sigi pot political objective bharat sarkar na kuki wari sanari huji line am haisin huji line yek pa hore adui targadi maitain na lawdur phongphom se kaino suspension of agreement operation lokho narco terrorism muthatlu shanti pura u haidana khoi makhal makha gi dabi myam am tawre maitain kaung mi mathak tani dabi tawre se mi so hatore I mi so mai sai khun so mangi lanjire I at the same time aran ba su tai adu kholau sulau hari ba khoi gi maitai gi demand myam si bharat ki constitution gi manung da laiba shanti oi ba laibak siam si haiba laibak kan mina si haiba demand ngak tani for more than 3 months bharat ta hatre whereas masana mitu mi so hairaba mitu na thon ba lani so hairaba adugi landu mayong yara puri ba organization dugi spokesperson duga home minister ga wari sanai kai agenda da manipur thuai na bagi manipur nga set tum set yen badong macet pithok pisin taw na ri adu targadi maitai na hujik sulok thu hai ba na ya dori bra ta su ta bu kholau du na ya dori bra or narco terrorism muthat pa na ya dori bra hari ba phenomenon mayam se manipur na bharat ta tin graba matung na thoklak ba development ngak ta ne ba all these fractures and the lines within our society ngasi lairi ba khuding mak se India gi manung da tillaba manung na lakhiba creations ngak ta ne ba and the present crisis itself it has been created by the state itself ne ba adu itaragadi aikoina maitai na tawgada demand se ona ngarang han khatang lak homeland adulen adalen haiba sigi da maktadi wari saba hore ba aikoi gi long standing oiba demand am lairi 1949 gi merger agreement ki issue se sigi issue se akoi gi international level da khoi ayo rabni ko already yam awang ba thak amada laira khanaraga lairi ba pot am ne ba adu itaragadi sigi issue se han loi thokna bam thok tabra kai gi no da bharat ta pullaba matung da lakhiba issue sing sidi akoi masen solve tawjage manung gi oina aduga hojik maitai na lakada position de kona solution purak se ai taragadi drug menace solve tawsi laibak mai satliba solve tawsi laibak na ngasi ai koina laira ba ta laga hingi ba punsi marel se mikha polaga lairiba namtharaga lairiba hauja usitraga ai koina hanjan ikheng taraga mai tharaga natragadi ta da ba makhal gi lenga amagi makha da lairaga ngasi somo ai koida aran ba ta halaga manipur thugai gena hairi se thengai na si hai taragadi khoi maitai na ngallingai dagi talakpa merger agreement ki wahau se loisan si haibana tana khuding mak sigi waruisin purak si hai taragadi merger agreement ki solution ba amadi aikoi gi hana merger gi mamang da lairamba khoi gi pre merger status amadi restoration of sovereignty gi demand se sin na ta taragadi khoi solution laite as of now darkar oi se khoi gi maitai gi public se si convince so bam sange ba maramdi hojik organs state tour civil society tour adu targa general public opinion form to bangam da laibane ba aduna scattered of opinion me ama ladies scattered of opinions lemne na piecemeal approach to re akoina whole problems sinai bu model se piecemeal di macet oirabani na problem de phagal pai mahuta sum aggravate to sele ba ngasi si kai gen habda ngasai gi piecemeal approach akoina macet target to baine one time the public opinion se solid oina ama khatang form to bangam gi taragadi compulsory maitai na lan ngam gane ba manipur na lan ngam gane ba aduna public ta convince tong na gi part se koina rather propaganda oina ma kuki adu tawi maitai adu tawena sum laitum hunaraga leibai mahutta whole problem se kaino na public ta koina unba at the same time convince tawba once convince taw gi taragadi kaino haibasi setting our egos backgrounds and the colors aikoina pulak kaino haibasi maitai na isagi responsibility am su ya bam sang ikoi asoi bu ko ya jabam sang ikoi asoi bu ya jaraga ikoi asoi bu su sendok saba ikoi marak ta lairam phatta bu ko lok thok sage ikoi ge asoi bu ko sendok ke at the same time manipur sinara iba khuding maksidi maitai na collectively ikoi kari no haib masak khangdok minaraga collective oiba public opinion na solid ta one voice ta ikoi na thok pangam taragadi plan mai pakadu ne government su pillar amani
legislature, executive, judiciary pillar ngaptani, civil society pillar amani. Sige pillar mari se tu grama tungda kaino na media na oigadabane ba. Ada Manipur da khoina media si amna machin mele ko mele ba sarkar na men baduna maram moidana kabak pang na sana badi adum tawba kuki phati na di iba aduga sarkar gi responsibility amari moina pugadaba daita se si question to bungam hande ba chumi ko singam da basina maram moidana prajar critical thinking se develop to bungam dre ngam drabanina kuki tara hat khena kuba am kuba maitai hom sire na som hat kadam ne na pulap amuk changba organize oiba mawongda chamana ba kholaw amada thokpa ngamde ba unlike the cookies moi de khoina tamgada ba se moi gi single slogan amakak law bani yo sumine ba se I hope my pa ke hai tar slogan nam law wi dam ne khoina ham slogan me am law khre ba constitutional loiba aduga slogan se sum chawkhala kadaba ne ba slogan pitha ba ya de ba mai tai gi slogan se sum chawkhala pai mo ta slogan law sum le khre ba khoi gi le pra asi hawat ke hai tar ga media na khatang taw ga ba role ne noi na tri solution laite middle class na gyan ta ba matam da lower class se sidi kai ta nate ba gyan ta han ba already akhoi yoli se sarkar khatang nate ba sarkar tu ra kana nga ka da pillar se ma ne si pillar se tu ne adu upai le media dong ta hore media sum pangala mu so le na ade game internet amu thingura bani na akhoi gi ut ka da ba soft media ma yam do mai te game to hold re da na aduna ha magi lamjen se kuki ne yang na sen tho ga victim gi card dharma gi card majority minority card chana raga pithibi puma se propaganda loi to loi thokhi bane ba India na adu gi do lawhan bane ba kai gi lawhali no kuki ne ta lawngam bra ne ada ro moi gi ne thing du kai gi no som de impala thing ye dan that me da moi gi am kuin thing ham de kai gi no lawhali na tra ne lawhali na tra ba mai tai de phibun na me India na mi na tra Manipur sarkar na order thok pa di haiba tawboda bu khudung makti bhar sarkar na tra ha yam phajaba question ne Manipur maset ta ge haidana laiba safu sida koi ge Manipur sarkar si link na laiba Canada bra haibane yam phajaba question ne si sida khoina hangra hangs hoju oiriba phibam sida Manipur sarkar si kana gi misang sangi habis sinda na teko thabakta kana gi misang sangi hab amadi lairiba phibam sida kana na khwai tongjei habis maga yengs kana gi misang sangi haini yengba matamda tamda aikhoi gi ima sing test tawba matamda ima maya thudi rubber bullet tear gas smoke bombs patra yam ka pe khoi saida Susanpur da kising na march at matamda moigi kulai pai basing full combat uniform kulai bulletproof lit laga kalam semaga public puri mamang thar chatle tear gas ambo kapte rubber bullet ambo kapte bom ambo kapte kana gi misang sang no maitai na tawbodi yadaba aduga kukina tawbodi khuthadaba ahanbda ani subada kukina emele tara sina marang prime minister da memorandum am pisalle chief secretary amaga dgp amaga tongana sembion isam samna hara separate administration haibane tawdui thabak tuin haibane maming pandabida anu moi toksarage mamang da haigare phongna lawre doi taragadi aikoi gi sarkar sina tamgi beli gi mina masing yami haidana aikoi gi sarkar ni hairine aikoi gi interest thabak tawbani haidana aikoi gi interest thabak tawboi taragadi Bharat sarkar amadi lairiba kuki gi mihut singsiga Manipur si singhaina dana phongna lepkhaina re amadi Bharat sarkar na maduda moida themaga lei moina nga targa lairiba sarkar sina tasing namki mapangal thokpa mating thokpa sarkar oi taragadi maitai gi khun mayam amada landara khiba kuki khulai pai basingdo tamda kalli dumaina sarkar sigi command makhada lairiba central forces state force kuning Manipur gi chief minister gi makhada lei haibadi Manipur sarkar gi makhada lei haibane commander si mahakne si command si sizinaraga laiba force mayam si sizinaraga aikhoi da landara iba kuki khulai pai basingdo kapthat pa kai ngamdri no aduga rather
kaptat pangambai mahutta maitai misam aikhoida isana isagi khun nga ona langthoga thambane adu maitai gi misang sabane aikhoina sidaida misamna nomai kapaga laigadabra natragana manipur deploy tawraga laiba state force amadi central force mayam se manipur sarkar na loinamak sijindaraga aikhoida landara iba aikhoida hatura iba matuk matuk kagla iba aikhoigi nupi rep tawraga hatura iba angang mayam manghan griba mi mayam manghan griba mayam se onsalaga kapangam driga de boino ma aikhoigi misang hoitaragadi adu hoitaragadi manipur sarkar gi asengba mating karai de thoi thokte habse aikhoigi ngam thokpra thoktabra masi maitaina lan kadai da ngami maitai sira su kuki na tongjai kuki sira su kuki na tongjai khuding ongoi na loi tongjai kai wa masit am ngang dana lei kadai lei noi hangam thok tabra ai manipur ma sa moi ai hangbagi ai ngonda hak lei adu itar ga ai koi khuding hangam thok tabra lei pochi kana na dai ta pu ga da na haise adu itar ga di lei ba sarkar ro matik thoktre mating thoktre ai tar ga di mating thokpam thamo makhoi gi bjp gi oining bo oisano bjp sarkar su lei jau hai koi दरकार तादे बीजेपी नते अखोइना थेंगाइना दे भारत सरकार थेंगाइना दुन मति दिउसि अदुइ तारगदि मतिंग थोकपा सरकार अमखतंगदि थम्मोबा कनाना हाइरिबा लैरिबा अखोइदा डिप्लॉय तौरिबा ओवर 1 लाख सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय तौर लैरिबा मणिपुर सिगी 1 लाख सेंट्रल फोर्सेस अमदि मणिपुर पुलिस की 35000 मुक लैरिबा स्टेट फोर्स से मोय वीवीआईपी मयुमदा लैरिबा सिबाय म्याम दो लोइ लखलो अदुगा पेरिफेरी म्याम से दो लोइ थम्मोबा लंदारा इ म्याम दो कपथकलोबा अदुगा अखोइगी मांग्रिबा खुन म्याम दो हजल हंगदम नत्रो कई नमदे मुला पंगमीब्रा मणिपुर पंगमीब्रा मणिपुर मोइरांग लोरे सकमाई लोरे कांगसुप लोरे ममांग यारीपोक लोरे मणिपुर सिबु मोइगी मखुदसिगी मखादा सिगी सुमांगसिदा लोइसलएबा अदु इतारगदि मोइ लैबगी कई आर्थ थोइया सि हंगबम थोक्ट्रो मैतैनी हाइबगी नमादा मैतैगी कार्टा कुकीदा सुम पिथोकपा पिथोइ नत्रो पाइजगाली सो होम मिनिस्टर ना बफर जोन सारे इसे यादे ना थिंगम थोक्ट्रो मखोइ निफुना एकोइगी खंजेल ओइसोन थाखि नत्राबा कई थोक तगे बदुई तारगदी सिगी क्वेश्चन मैम से खोना हंगबम थोक तबरा अदोनी स्केप्टिक से खोना लय मरै से खंगदबगी तसिंगनम की खना नैनबगी नॉलेज एनहांस तौनब डिस्कशन अमा नतबदा मी नोकनरगे हना इगो अमदा थांजलगा संग तारगदी अनु सुम ngang सनुबको अदु मया कुंगिनेबा केम कानरवे सी ओयंत ओके ओजा तबतागी sei ताबीरगो तारे कमेल ले आई सेदे aina critically yeng da taragadi ko maitai gi thauna diam hape moral boost tawe adu manipur kai ba yaroi sa hai taragadi khoina kai dana bana sagal lakaduri ba saktam do adu si sai se taraga kuki sam punjal hala thambagi hector ama laibra na ina khal isai sumbalan ba phajaba thibai na tabi sayam phajai no doubt adu isai sum taraga ne yengna bu sum punjal hala thamba yan dabra asi taraga sum sauningaga khaido laigadaba mu myam se sum punjal han bai factor do hai bi drug la lon ba lebak thugai ning ba kangbu sing sina moi punjal na bagi factor ama isai sum season na ba propaganda and sum season na ba anu moi de su mai tai ge against sidegen sathi ba iraga moi gi cookie consolidation gi sum kangkhalak na bagi masaka ma oira kadra na ai adumaina de khandi khal aina chena cookie loina mak kanu tawdi na hai se tai gi na teba kono moi sum punjal la tham daraga di ma pangal yam kangkhal le yan dabra chena da bu chena de na thong thokadam ne yan dabra adu da du matham lo pop pop taraka ne ba lo fuiran ya thokadam ne ba fuiran ya thoena aina simla le habda samsau ji ga yino moina simla le haim tam na samsau ji ga yino ba warung dok mai pak si haim na tra ba akoi khudum mak na lai se mai pak si hai taraga di pulap mapi dei phabam changdro kaino lan tu tau se har matang sa di hai ji ga yino ba adu thengari ba lan si di khodi cookie na te kidis mai thengna gadam na te assembly hana clean up tawdo su ayar we prakna da lay samna da lay ba si wi taraga di cookie se jaba lo yan thangam ne ba yan tabra state na dum state police na yan ba ka suna te state police among mo kapte ba special command ng atani kapi myam si state police kapta ba gine ba state police ng agati na sidai da kapi se koni uniform do manaram ne police na kapi wi ninge ba police kapte police toy ba ombu kap no kano pi te ba order pi te ba aduna sigi khudum mak fasat se khoina hangdo ke ai targani maitai si minister ama lairi na maitai police no ngem ta su kapta na khoi kan ta su mating su phangdana sinau khara la ising siga sigi volunteer sing siga tangdane matai nga ise khunja gai ga adui targadi maitai gi dam ta lepi bra ba khoi gi sing sina
siang thokdro state moi makha da leina tra ai gi force ma'am utilize tawdrino yam thina critically yeng da ba yaroi ba si yeng da taraga di maitai no ko chauvinism da amadi napal da satlaga leba ki public opinion aphaba phung ka da badagi jingoism na thuai na bu khona rak taraga di moi masa maksu kuki mi sang singe yeng matam yan tabra moi masa kuki gi sang leba ki yak na bane maitai marak ta si jingoism sagat liba maitai mi sa mayam se yam thina ngarang na han da petawa in le na mayam o ba sa da na sadu da ka yam ngange ba ko ha makut to khudom bi lup paga manipur ge lokak se da kai phim lai ri ge yengam giro khambra kari isu pai rak tana leba ki kai thengna rak tana khang da tar ga ding khana ta go ba mun na digest to hango khang dan hang ba question di phaja mari reply tholok pane ba adu bu jingoism da ego thangat laga ai akhanga hi sana ba wa importance am gak public se da social media da gain tong na mo na ga di leba ki public opinion semam dai da ka halaga thuai tar ga di ma do kuki gi misang ni amadi leba ki yakna bane di na to bolu fail hoine america da billions and billions of dollars thadaraga fail hoidana latin america da gi housing se drug ki cartel singa sai nang hang phajaba ko poina myaw gi nai palamdre drug ki cartel si capital si karai de shift tawr ke da latin america de asia de shift tawr asia da lai ba cartel se latin america da tawr ma cartel na they behave like celebrities drug cartels pra pompous soina law khonga ta arui bida taweba moi latin gi cartel mayam chena phong na moi openly kana na leader no kai no che takna aduga handaki laiba capital si asia ra shift tawr kha matung da di operation je kayam khena ra ke da kano si cartel leader si maming bo khangdri bo ji maming bo khang bangam de ba interpol aduga adukimatic secretive oina function tawi global gi khwaidigi powerful oiba drug lord si Chinese amaga Canadian amaga gi masan high mixing report later when si report masim maming su khangde kai legi su khangde kai operate tawi su khangde so lakni di whole international drug cartel se China da gi loi operate tawi loi nam prithibi pumba gi hujiki oina drug capital se China da ne hujik ladies aduna ma khoi da gi loi namak ngasi control to ro pasina live infiltration ngasi gi khoi north east thajal live demographic imbalance si mayam si necessarily these outsiders will have emotional affiliation with China aduna laigadabani na adugi naksan na bagi affiliation duma laire aduga north east ta amadi india manung da moina create tawning be hebok gi khudong sab se sigi sound facilitate tawe at the same time subcontinent lairiba drug ki pulap economy sima mu China na pulap paire adui taragadi yam sathi na pai drama na pai se aduna as a whole India as a whole in the future drug na thiraka du sima ga na ha katang siba na te national security de yam sathi na sound na sumjar bane ba moi khangri bane ba so lairiba shifting can see pattern of drug flow across the globe how's it China dagi control to raisina effect to raisi how's it India na koi cooperate to si yade maitain hairi si koi chamina si drug si control to mina si muthamina si habne ba they are not listening to us kuki doin unarwai sa lai re ba akoi hairi ba pochina moi kai gumam ta na sung re ba na sung da sano ba I could have took pathing like never, but Mugi Luris, Hayang, Mugi administrative structure says Sum Zarabaneba, Loyal Listen Garabaneba, See Singsina, Hayang, Makatarapada, National Security, the Ladam Duriba, Trade say, Puran Garagadam doing Matamduda, Manipuna, see a queen of Ting Nagiba Wabasa, we must have Ting Narakaneba. I do Matam to the Manipuna, Sika, hiding Wabasa, Yanta.